yingisa mangwa ipfumala timhondzo hi ku rumisa. Muyingiseri Tokoto Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Yes, music. Mina ndavula madoda ingisanike ambongo letsemele chini titavula mina ndavula menivone michumu ya kutala ionekela ikukala ingavula mara leta mina titavula mina ni yali mama mina ni yali vafundise iwava inyika kanao nivula ngerekeni vachumayela swantisu vachumayela ntlanisaka mara kuna swin'wani aleswo swa vatsanza vavulavula swantisu ivachumayela swa kahle mara kuna swin'wani aleswo swa vatsanza futhi ni titwile ngopfu loko mufundhisa chumayela kerekeni ene atihlula yena alichuki mina tsikani kutsaha vana va Xikwembu tsikani timbangi vananga ene atihlula yena alichuki mina alitsikani kutsaha vana va Xikwembu tsikani timbangi vananga leswo o chumayela ene achuke mina na mina swinikombi kupfuka ni hlamula ikutwa rito la Xikwembu ani matatanga ni ya khuluma leswi nga milweni ni teka ni mambo bavo ina ilitwile rito la Xikwembu ene wa chumayela kuthlela kutsaka ni vanhu mina ni khomeli mufundhise ani switivi no phazamo mara evangeli ya wena ni kombela uya byela ni vana le kaya ikumuwe ka vana va wena ilweni pusaka na yena mabyala alwe mun'wani vakiti yena nga ni fundisa timbangi phela mun'we ka vana va wena ilweni pusaka na yena mabyala alwe mun'wani vakiti yena nga ni fundisa timbangi vafundise nga chumayela ni tizi nivula evangeli ya wena vafundisi nga chumayela ni tizi mithlela mifundisa nikayo vafundisi nga chumayela ni tizi eka vana va n'wina vafundisi nga chumayela ni tizi kupfuka ni hlamula ikutwa rito la Xikwembu ani matatanga ni ya khuluma leswi nga milweni ni teka ni mambo bavo ina ilitwile rito la Xikwembu ene wa chumayela kuthlela kutsaka ni vanhu mina ni khomeli mufundhise ani switivi no phazamo mara evangeli ya wena ni kombela uya byela ni vana le kaya ikumuwe ka vana va wena ilweni pusaka na yena mabyala alwe mun'wani vakiti yena nga ni fundisa timbangi phela mun'we ka vana va wena ilweni pusaka na yena mabyala alwe mun'wani vakiti yena nga ni fundisa timbangi vafundise nga chumayela ni tizi nivula evangeli ya wena vafundisi nga chumayela ni tizi mithlela mifundisa nikayo vafundisi nga chumayela ni tizi eka vana va n'wina vafundisi nga
Riperini na ku amukela hi le ka G1 Solimakamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla madyambyini ya siku ra namuntlha hi na Maivava kwala ka G1 Solimakamu channel Maivava xeweta vanhu lava nga ku voneni. Aye ndza amukela ka channel ya G1 Solimakamu. Xa ku sungula ni kombela mi like video leyi hambi u nga subscribe swi na mhaka mara just like it hi fambisa sweswo hinkwavo. Okay, se na ku subscribe venge hi kombeleli swa ti subscribers a hi va hina hi van'wani va lava hi lwaku na vona Maivava hi lava ku sungula ka ku mavito ma wena hi wena mani we le kwihi. Papa Rulani mina. Ime Maivava leri vanhu va ni tivaka hi rona mara vito ra mina straight me given kaya ni ta ku ni tshama bush mara hi ku tswariwa ni tswaleriwe senior se ni ta la tiko xa hetlele that's why na genge leyi kha wona pasi no yi languta ku phunta ku hi tiko xa hetlele so pasi ri kona so hi ku kumeka munhu wa le bush la hi ta hivisiwana la Gauteng. Oh okay, lava ku interview ya hina yi le hi 20 minutes 10 minutes ta break in 10 minutes hi kota ku hetisa so ni ku nyika nkarhi u swi tiva ku u fanele u vulavula nkarhi wa ku fika kwihi mara loko yi tsandzeka ku heta hi ta endla yin'wana episode ha ti fuma la hi le kaya hi nga twi i chuwa. Okay, mira hi le ka radio mus hi le ka radio i ncini mfoxi nga kususa le loko i twa vatswari xi ku tisa la South Africa? A ni ri ntsongo ngopfu so va tiva lo ni tlakula so mara na ku tshemba ku va ti savesiwana because na vanhu lava sukaka maZimbabwe Nigeria va ta lava va tela madyelo ya rihlaza so loko hi ze va hi suka leyi tata la and va ze va nga tlhelanga swi ri va vona ku hambana mavo so mina loko a ku na xilo lexi ni xi tivaka ni nkarhi ni pfula matihlo so i swa lani ni loko no ni tshama njola swi ri ni sungule kwala South Africa. Oh okay. A ku na xilo lexi ni xi tivaka xa le Mozambique. I ku leri munhu wa njhani? Munhu wa njhani? Mahanyelo ni ri a good boy mara nyanyuka. Ku nyanyuka swa njhani? Leswaku xikolweni a ni tlharihini mava mara a ni ri munhu un'wana wa very disturbing like a ni nga ra swi koti loko yo va hi tshame tlilasini so a mi ta ni kuma ku first minute ni tshame la loko tari ku dyondziseni momentum is the product of next time se ni tshame ka the other corner so a ni nga ri munhu wa order a ni kota ku nkarhi lowu a ni dyondzisiwe ku prioritize xikolo so mara ka swilo hinkwaswo a ni swi endla a ni swi kota ku prioritize like ni kule ni karhi ni ya kerekeni a ni swi ku okay hi Sunday ni ya kerekeni mavo and a ni nga joli no jola nkarhi wa ku a ni ri munhu wa kahle proper. Ku sungule rini ku ja? No, swi nga ku record mara I think maybe 2015 so la ni nga hlangana swilo 2015 kambe rini or ikhalenya masiku almost 10 a swi endlisi kwini? a ni la ku twa swilo leswi ni swi lorhaka ku ri ku humelela yini i swilo leswi ni hlanganaka na swona ma vona as n'wana wa jaha na leswi va swi tivaka ti wet dreams a swi fa swi ni hlanganisa nhloko ni la ku twa kahle loko no kuma munhu ku ta endleka yini. Se vo n'wi sungula kwihi munhu? Ni n'wi sungule a Khujwana Tsanini na sweswi i le vukatini and i tekiwe ka Ngoveni mani mara hari vanghani ngopfu yana i ku susisiwani i lo ni nga experience leyi ni lava ku yi twa ku ri ku humelela yini mavo se mara ni fe ni va confused ni tlhela manje tshamela ni ri nexe ni shoku yingiseli ku peka ku a ku na makhumbi. Okay, a hi tshiki sweswo and then loko u ta kula a hi vulavuli hi background ku na vanhu lava va ku va kule va ri swisiwana ne ku fana na mina mara ku ri ku hi Sunday a ku pfa ku dyiwa rice wavo mara swilo swi nga ri ku fambeni ku na lava va ku a ku dyiwi total ku na lava va ka vo a ku xoti nchumu u wela kwihi ka swiyimo leswi? From vutomi bya mina ndzi pick up loko ni ri ka kokwani ka kokwani wa ku tswala mhani so mhani va vhakela kokwani mhani a vona ivi ni rila ni la ku famba na mhaki loko a jika so loko a jika mhaki ivi ni famba ni ya tshama ka ba
nga le Tzaneen a ni suka Bush ivi ku nga se hela mavhiki ma nga ri mangani ivi hahani va ta ni kombela ku ni yarisa timbuti kwini le mi nga mi byela timhaka Phalaborwa ita ku yini na yeah so loko ni tshama Phalaborwa swi ri ni ya xikolweni nampundzu loko ni vuya xikolweni ni pfula timbuti so i vutomi lebyiya bya ku ni byi zonda ngopfu that's why hambi hi xaka ra mina no vona ri risa timbuti ni kwata ngopfu loko mi fuya timbuti fuwelani ku mi ta ti boha hi ntambu mi ya ti siya le why because u vuya xikolweni vana van'wana va ku tlangeni ka bolo wa u tlanga bolo loko u tlanga bolo ta ya dya swakudya swa vanhu kuma ta ya dya ma tiva bilila ku nhlama dini ni tsundzuka siku rin'wana timbuti mhani va i veke dini a gumeni so kuma a xikhixanini leswi swa le handle so i veke laha henhla ku ri tshwa hi dyambu so timbuti ta ti dye dini ya yena a ni swi voni swa ku ti dye bilila ya yena ni ta ya ni karhi ni yimbelela risimu i le ku vulavula ni n'uti mani se ni ta ni karhi ni yimbelela risimu ra xinyora mi nga za mi tereka so mi nga za mi tereka so dume ngova ka va ku heta performance leyi le nkonko se loko ni fika laha loko mhani va yi cinca hi maribye mavo se ni tisa loko tisimana nghena ka hana nga la twa ku mana nga rhonga swo boha yima na n'wana buti so vutomi bya mina byi ve sweswa ku taniya ivi hi 2007 ya ngomeni loko se ni ya ngomeni ni twa ku se I arrived se a na ha swi twisisi leswaku ni ta endla yini ni ta vuya exikolweni ni ndlela ya timbutini ni vuya exikolweni ni ndlela ya timbuti vanghana ni nga vuya na vo va jola loko rupelanyana va vhaya minkarhi yin'wana va ni yimile ivi ni rilela ku ya ka ba se ni fonela time 2008 and year end ni fonela no mase ni karhele ku tshama la kube yo nkarhi ni nga tshamanya nawo nkarhi a yi chayeliwa kwala ka hana ya ringanga by that time mana va love khale ivi vana va tinganga lava nga pona ku hisiwa hi 91 loko va hisa walowo swi hundzuka tindzundzu loko hi ya ku gideni ndzundzu ni vula ma-meeting no ka ya le matini a ni mi pfuna ku hlamelela kumbe nga joyi so va ku okay it's fine ni ta byela hani ta vo so a ni tiva number phone ya papa nkarhi luwa hi nhloko so a ni ye ka public phone fika ni chela R1 ni fona ni loko ni va ni lo biwa loko va ni ba va swi tiva ka hani loko vo ni ba namuntlha swi ni ta heta 3 days ni nga ha dyile so loko ni za ni biwini a ni tsuka ni ya ku foni ni gungula so bava ri na leswi hi na Mozambique ngopfu hi na mhaka hayi i joyina ma nge ku va ka ku beni nchumu loko no lahla timbuti na swona ni biwa a ni nga ha twisisi nchumu nkarhi walowo so ni fonda ku mina a swi lava ku tshama na ni la ku vuya ivi yi pfumela ivi ni muka loko ni muka ivi ni ye ka 2009 the very same year in May yi vaya and then ni sala na stepmother yeah so mara she took care of us va endlela leswi swa midende ya swisiwana kumbe yo vana vo pfumala vatswari so we had a lot of differences so many munhu lowa ku ni nge ku hlevi handle ka n'wina ni nge ku hlevi ni ta ku byela leswi ni nga na swona mbilwini leswi ni dyaka so a ni ri honest ngopfu hi sungule ku va na fallout I think 2011 ni fanele endli xihoxo so ku na ndhawu yin'wana va ri le Richindzela a ya cela misava so u fika u kuma ndhawu yi ri so u cela misava ya gojini u heta u fika u cela u kuma santi ivi u yi teka u yi humesa yi handle u yi humesa yi handle u yi humesa yi handle u heta u faya u fanele u tlhela u khurhela u pfula space u humesa a kuma ku yi cela misava hi tilori se ni ku ni la foni yin'wana a endla swin'wana swo 300 rand so mara na mihleketelo ya ku me ni hola mali ya yini ya mudende mara and nkarhi lowu va ku xavela n'wana wa vona wa nhonyani lweyi mina yena hi ringanaka hi malembe foni yin'wana ya Samsung ya swibatina swa ku tala ya ku va na keyboard leyi ta ku sungula leti va nga swi vitira ya ku ri yini ivi va pfumela so ni va pherisa hi mali ya ni ri na yona mina loko hi fika leyi hi fika foni liya hi nga yi kumi dorobeni va ku hi nge yi koti ma vo and mind you me ni ri na foni liya a no yi lava hi mhaka ku no lava foni liya ni phikizana na n'wana wa voko va n'wi xavele n'wana luya va n'wi xavele foni ivi vito ra yeha mina leri ni n'wi vitanaka hi rona so loko hi fika leyi nga yi kumi ni cinca ni ku ni lava yin'wana yi ri 30 rand or 40 rand more mara yi ri less than 50 rand more ivi va ku no se ni kwata loko ni kwata leri ra ku a na ha ya ku twa nchumu mara ni nge swi voni swa ku ni kwatini fine ivi ni xava xipolipoli xin'wanyana swipolipoli swo fana na swipolipoli swa masiku lama swa Nokia famba hi xona loko ni vuya ni va ni kume ku yingisela MLFM iya ni nga se va na beef na MLFM ni yingisela MLFM ivi ni vuya ni karhi ni a ha hlamulani kwalano
mara hi fanele loko fika chika le chika khoma chika si famba it's around August maybe 2 days down the line ndzela buchat ni ku mena va mana swi la ku tshama la so but anga swi la ku tshama la because na xikola nga xi lavi so mara baba nga ri na courage li men suka ni ya kwini le munga ndzela timhaka ko mphalagora ni fika ni va tata xitori ivi va ta nga bla 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 ke fine swi lunghisa mara kuma ku swi teke 2-3 months ni ri le nkarhi wa xikolo that time ni le ka grade 9 ivi loko ni jika ni ya kaya loko se hi lunghisa swilo leswiya ni fika ni tsala ti-exam ni faila grade 9 se ni swona swa ku vutomi byi ta cinca la then same thing ni byela but loko me na famba na ka kokwana so ni tlhelela kwini a Bushbuckridge la a ni voni nga ku hi ta ku na leswi nga ta humelela a ni nga voni like a ni swo yo tshama la ta tshama hina leswaku nyiketana hi marito na leswaku hina loko hi ri vana va mufi hi so vana va sira na sira a hi swi kota ku loko hi va hi tshameni hi nga swi kota ku vulavula hi mantsongo swi normal leswiya na va swi tiva ku hi va hleva swi kona swa hi nga va hleva and mara swilo leswiya swi vulavula swi endla hi mhaka ku vana vo pfumala vatswari va na mitsaka xa ku sungula xin'wana na xin'wana va la ku xopaxopa hina a hi kuma va fana na okay mo ni nga swi vuli tiko ri nga ni jikijela marriage ni kombe mi swi vula no ana lava ku vula ku sometimes na van'wana va vatsoniwa va swi endla leswiya swa ku xin'wana na xin'wana la ku ta tirhisa vutsoniwa lebyi ya ku hi mhaka ku ni mutsoniwa so a ku ri culture ya hina at that point in time ku xin'wana na xin'wana ni la ku xopaxopa mind you that time va hola mudende lowuyani n'wana wa vo a nga ri na n'wana na wun'we va na 4 ya vana na hina hi ri 4 a swi fani i lova akeni mjita a hi ri na mbedo hi vanhu a ri ka hina hi vambirhi ka hina n'wana wa vona wun'we a nga ri na mbedo va za ku va tlele mbedweni swi ra va tlela ka mbedo liya hina hi ngo hi yi tirhisini loko n'hweti yi hela loko va hola a va hi nyika swimalana sweswi a va hi nyika swona leswi a swi ri affordable at that point in time remember that time a wo xava na kota na half ya xingwa yi vuma 2-3 rand remember so mara sweswo swi vona sweswi u nga kula ku damn that was very unnecessary so ni ya bush loko se ni ya bush dyondza ku buku ya hlayiwa ni swi na ku tiniketela ka swa xikolo le a hi tshama na a ku tshama ku ri mehe sisi ni koti ku recruita vanhu lava hinkwavo ya tshama swin'we a ku ri mehe sesi buti so sesi ya sweka sesi a nga hi tangu 1 or 2 because already a ri na n'wana a nga ha yi xikolweni so loko hi vuya a hi kuma ya swekini mara a hi pa hi bokisana na sesi loko hi kuma a nga swekanga hemfo i vulavuli ngopfu ne ku ri hindi i vulavula swin'wana swi ni vava swinene se i vulavula swo tala ndzhaka swo ndza no hola ya wa vola ka timbuti ne I think i swin'wana swa swi leswi ene swi borha hi ku nxoko ka ti-village leti ta le makumu na swilo ne ngopfungopfu ti-village leti nga kusuhani na le ka ti-border like vo Matiyani vo Makuleke vo Mtititi na tin'wana leti ho ti tivaka ne nxoko swa ha ri kona swilo leswi hala ku vo K ku vo Khashani swa ku n'wana a fosteriwa ku risa timbuti ni risini timbuti ka ni tiva ku swi borha ku fika kwihi ku loko i vuya xikolweni ne i nga nxoko hi bolo a ni ta ni ri kule ngopfu kambe loko a nga ri mhaka ya ku ni murisi wa timbuti so ni hleketa ku i swin'wana swa leswi vatswari va fanele va swi languta ku n'wana gcina a nga ha endli migingiriko ya yena ya vun'wana hi mhaka swilo leswi wo hi nge makete kambe loko hi vuya hi ya mahlweni kwala ka channel leyi nga number 1 misava hinkwayo inkomu veri ngoma a yi ti chayi hi vutlevulawuri bya tiphati na muxado MNP Cakes and Seasons yi ku khomele makhekhe ya mihlovohlovo hi tisayizi to hambana hi tlhela hi kota ku bakela khekhe ya milorho ya wena pfula ndleve ni ku byela hi ku khomele ti-cupcakes cakes, biscuits, muffins, buns, scones na all types of dishes wa rhumela email eka email address ya makondonsovop@gmail.com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 060 398 0501 kumbe 079 155 9913 a swi bihangi no vhakela Facebook page ya hina Makondonsovo Polite.
Ahe, hi mina va makhelana hambi ma ni tolovela mi nge ni koti loko ni ri na mambush mi le ku languseleni ka channel ya G1 Solu Makama. Hi vuyisa sweswo emavhengeleni ka channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ti kona ti-channel endzhaku ka hina a hi swi tivi ku ti fika kwihi mhaka ku tin'wana ti pfalini tin'wana a ti vonaki so a hi sure ku va nga va kha va fika kwihi hi mahi vava i hlamuseli switori swo tala ngopfu ne ni lava ku swi tshika swi leha loko u vona ni nga ku ngheneleli ne swa borha sometimes leswa swa ku mu-interview a vutisa munhu xivutiso ne a hlamula ku fana na wena munhu un'wana a ri ku motivate keni ivi lowo vutisa a nghenelela na experience ya swona that's why ni ku tshika u flow na swi tiva ku swa motivator ka un'wanyana loyi a swi twaku ku situation ya mina yi yelana na damansi wa tiyanyana ku a ka sa swi humelela mina ntsena so kusuka kwalano ke so ni le bush ni dyondza manyangani xikolo that's why as much as I said a ni ri munhu wo phungela wa clumsy ni vulavula ngopfu mara a ni ri n'wana to a certain extent ya ku loko u ri n'wana van'wana va swi kota ku pfuna. I remember there is a lady va ri i-PV i-principal sweswi I think opinion ya mina hambo kwata I think she's a greatest mother than being a teacher. For mina I saw a mother inkulusi manje anika na swilo to a point ku na meni to uzozivona ku utovile ku mbala maharahara sometimes va ku nyika buruku ra relay 2000 over 2012 13 utwa nga ku humelerini tsundzuka at some point fikeni fela xilungu na meni tshama ni ko xikipa xin'wana xa fila hala ni va nghenini la va twana so a ri munhu loyi a like swilo leswi swi na nkoka ngopfu ku munhu fana va comfortable. So swi boost na confidence ya mina swin'wana ni fail English ni kuma 40 something a ku test n'wana va tani a fika yima hi faster and ruka only later I realized she thought I'm very smart because me xilunga ni xitivi total yabo so mara swi motivate ku I need to pass this thing, I need this English thing. Kusuka kwalani ni dyondze matric very focused in my books a no chusa hi xilungu ntsene all my life because loko ni ri ka matric went well. Leswi swin'wana swa difficulties ya ku uya xikolweni u nga jangi swi ka hina vanhu lava hi nga kula minkarhi liya it's like a casual thing, it's a casuality ya ku va u ri n'wana wa xikolo huma mutini lowu mi nga hlupheka so a ku nga ri mina ni ri one a ku ri hinkwenu a hi fambisa sweswiya so ni kuma ti-results ta me ta matric ni chuweni xilungu lo xilungu ni nga pasanga ni nge yi kwini avacity mava loko ni kuma message va ku kume for the distinctions. Oh okay you should I must behave like fanele ntsaka so mara anna ntsako because why nchava xilungu and xavula ku bachela mara bachela ya nga ri na xilungu yini se a ni mbale xikhindi xin'wana xa ku fika la xikhindi leswi ku tlanga bolo leswi a ni tsumi swi ta na hina xikhindi leswi taka duku ro tsuka xikhindi mpela so ni suka ni ya toilet vula khwatini ni fika ni tlintla mkhomeni phone ya mina ivi ni kuma message wa le vet swa ku tsemeke njhani ni mbale njhani makama ni swi tivi and instead ya ku ni fanele ni suka laha ni ya kwini ni ya kaya ni ya hlamba se ni ta landza xitifiketi ni handlangi swona kwalaha ni ri koni yo va ni tsema swilo hinkwaswo ivi ni tsutsuma ni ya manyangani ni landza xitifiketi ribye tirhisini makama leswi nga humelela laha a ku nga ri na khamera swo tiva hi muvumbi ntsena ku ya karhi a swi voniki mi n'wini ta hema okay yeah a nge vulavuli loyi se hi kume xa yena xa ku n'wi vulavula hi xona and then loko ni fika laha ni kuma okay va tele vanhu and stuff like that xa ku tsakisa hi xona ku ri ku a ku ri mina miza n'wana wa ku Mbongeni and n'wana PV loyi a ni pfuna swin'wana swilo swa ni pfuna hi swa ni teka swimbalo swa ni nyika swa Mbongeni a ku ri mina yena kuma distinction ta accounting and I ri vo sungula laha xikolweni ku tikuma entirely historically so that was very satisfying. Okay as fana mina loko na dyondza enhlalukweni ku nga va mi student xo sungula ku endla maths ya high grade
ahlala kwini ahlala kwini yeah ma ku rhandza ahlala kwini a ndzi tshama ni nghena yo mina mona ya mara ni swi voni ku a hi feyirisiwa yini minkarhi liya ya hina a ku ri hava tibodo leta to tsala ku hlala kwini laha gatini se sweswi a ni ta pasa ngopfu continue so kuma dialing leyi hi fanele ya register mind you a ni swi tivi ku ni fanele ni registera kwini munhu loyi a nga ni aplayela i n'wana PV i mbongeni and loko hi heta ku apply hi fanele u hakela R100 a VAT a ni hakelangi mina mara acceptance letter ni yi kumini right so a ni na mhaka na swona swilo leswiya hi ku laha hi dyondzisiwa ku yini focus on your books once you get this thing right everything will come after you you think you're the only smart one in this country so you need to get your things right so ufana apply ndla mihlolo leyi hinkwayo hambi u va u pase njhani loko nga na xipisi va nga ku teka a TEFLOP kumbe a university mara ti-university leti nga na a very strong system loko nga tivi nga na ti-connections u nge ngheni njhenjhe and wo va wa concentrate ka monhlaya u hlela yini u nga applyanga so hi ku unapply VAT so ni fanele ni ya register ivi so swi endla ku kuma n'wana da ha ri ka grade 11 tiku loko ni pasa grade 12 ni la ku teka gap year at least ina plan at least ina plan munhu yaloye so i va ni teka va famba na mina Midrand u vona ku fana ka tshama kule nto hayi I've arrived in heaven makamba se swi leswi ta njhani and se swa accountant vele swi leswi ta njhani remember I'm going to register there for accounting and unfanele loko a lo endla engineering a ni ta va ni kume bazari mara ma English ya me a yi ri 63 I think minimum loko ni lokuma 70 a fanele va ni teki on the spot so that time an applying in as fast and tinchum vetse swi nga ri kona swa leti applications and stuff like that so ni fika ni nghena da loko ni fika da ni kuma ku engineer nga va ni tekangi and ni accepteni offer ya accounting as soon as it got sent to that thing what the press one unyanyukini ngoveni ta ku yini va kithi nkosi ya accept I have arrived ala khela ni pali na tinhompfu hi ku nuha loko nga tsema so mhleketeni ya mentele ku n'wana strana ya university wow yeah xava ngena loko ni fika le ni kuma ku okay there is no accommodation a ku na xilo lexi u nga ta xi endla ivi ni register ivi ni vuya ivi ni venda tshama se ni fanele ni plana ndhawu ya ku tshama so smartly so a ni va byeli va mbongeni ku ri I'm still looking for a place to stay even fonela buti yin'wana nga lova lately loko ni fanele ni ya tshama a Vets a Joni mara na ndhawu ya ku tshama ivi ni fonela yin'wana ya Bankulu va ri Bankulu mahava yi yile Mozambique yo mukeni sweswi so la a yi tshama na n'wana wa yona nsati wa yona i Mkhukhu a hi Mkhukhu lowa wa 3 room i Mkhukhu lowa wa 1 room lera ku Mkhukhu vhela swin'wana swi endla hinkwaswo swi endleka kwalaya lera loko mo kuma na vanhu va ri na vana hinkwaswo swi endleka kwalaya so ni ku ni la ndhawu ya ku tshama ni fanele ni ya dyondza xikolo kwini ivi you go Ketana right no go Kenta ta Mundzuku ivi ni yi fonela se ni le bazini no ntenda ta vhiki leri taka ivi ni yi fonela se ni ri bazini ku pheni le ku tirha ni ntenda va vambirhi you could damn it Andrevele phela la yin'wana ku na mali la swi ku ngere ni le bazini la park station ni fanele ya chika ndzi tshama ni ya park station ni remember le hi nga famba yo movha ku ri Greyhound fika ku deliver ndhawini ya serious va ta mi teka movha you go so then fanele ya chika park station ni fanele se ni advisor lava ku ya kwini mjita you just have to u fanele u va tshemba hambi swi nga boyi at that point in time because swa fana a ku na lava nga ta pfuneka ha kona you go okay loko fika laha u ta ku vanhu va nga ta ku hlanganisa va ta ku byela ku ya kwini bla 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 a yi ndziki vanhu lava ta lama so like enough loko ni heta ku pasa ni byele mantsongo loko ni la mali liya ya vusiwana ku ni ya xikolweni so a ni suku ya humelela I think na 3000 rand ni fikini ivi loko ni fikini va yi hole vo tala ntiyiso van'wana va ko yi vulavula na vona a hi mahlweni moni nga tinghenelele ngona ku am interview hi mina so fanele ni ku suggest so loko ni fika la ivi va ni teka yi khoma chika kwini ivi ni kuma mali liya ni kuma advisor lava va ni teka ivi va ku va la 50 rand no ka na yona va ku tisa 30 no ka na va ku tisa 15 no ka na va ku wapenga la ani ala ku va nyika mali so mara ntlheni tela hi ku chava simultaneously no hi advisor lava ta ndlela swin'wana phela ya loko vo ndlela swin'wana ta ku ni le kwini this is my first time mara vo a va aware leswi yena va bye va u ya kwini
hayi naku nta ithabe ukukhomela seze ngafumela ukutekelwa bag mina ngikuvumile ibi bantekela bag wankhomela yava kubanithela taxini nginika ti-3 lokusi because iri la ti-3 ayisifike le yakho ila ti-3 ya ri la ila ku ile Wanderers ya ku MTN so iri ayabre na ti-3 ile halfway ntokuni ya kwini ndavutsa xin'wana xi ku fambana ni wanda ku tekela mali xi ka xi ni tekela mali naxo and mizalwa i xoku na mali ku njika taxi ivi ni humesa mali yin'wana ni yi chela yin'wana ni yi chela hali yin'wana ni yi chele na yini andeni a na ntwa ku yi tele ngopfu remember na xipachi phela ni ka na khadi nkarhi walowo na khadi ra buti by the way so ivi ni humesa leya ri laha ku swin'wana swo ma 230 ivi ku ra ti-3 no va na lembe ra mileni na ku khandziya nyani ta vona ku ta jayi ivi a swi tsemizeliwa ivi a famba fika ni khandziya so wait loko fika dava ni tekelo ni fika ni nghena laha so I always imagine ku vanhu loko va ri joni va le ku hanyeni loko ni fika laha ngima ku le mukhukhweni bayizisiwa hi ti-TV loko ni fika laha ngima swa ku hala ka tika and mkhukhu wa 1 room yi khomi kwalani kama hi le ka G1 Solima ka mu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo hi ta va hi ri na yena mihisalo eka episode 2 a nge se famba inkomu The Canadian hero, making his way to the ring, the Genius, and the Lion. Message
va dyondzisa n'wananga swi ta lunga ta va setela na vona va ta dzika big na tona ni ta va pambulela ni rambiwa ngopfu ni ta va nyika nyano a va rambiwi n'wananga i nsono ma a hi kotlani n'wananga a va dumikale n'wananga se va wile ku hava na xin'wema lexo hlambanyisa hi xona ni nga hlakula munga loko kula u tlhava mina he xibifani na swona timing swa wisa i xitsongavelelanga i lovi n'wananga ku fa toya a va ni yimbeleli mara nyiko ya mina venge hi ni kunule ko va ku loko ri topo n'wananga va topike n'wananga 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 n'wanango bonga nghala n'wananga ncino leyi na yona nghala yo limala n'wananga ya ha lava ku bonga na yona mi nga yi fikisanisi van'wani va nyanyuka xa vurhena n'wananga vuliwa khale va ku a xi na dzovo he wena u nga tluvutsi dzovo u nge se tswala n'wana DJ Khavumbani i ntswani ya mino ani ti dlayi vona no tsinginiko mincino ya kona mani mincino ya mali ona a ku batiwi mali mincino ya kona swo badla nyuku swa n'wina a yi suka